Nabavio sam dva bicikla. Bike. Jedan sebi, jedan drugaru, ali tako nas je izašla jeftinije poštarina. Znači, bicikli dođu ovako upakovani, čike iz pošte to dovezu. Vište, znači sve u celofanu, bicikla nova, to su ova bike trenutno. Znači, evo sve, znači guvernali upakovani, korpa, sve. Sad ovako na prvu jedina stvar što sam primijetio da su bicikli baš teški. Znači ono, baš teški. Ali, to nije razlog da se ne vozimo njima pa da probamo. A to ćemo naravno uraditi pa ćemo reći prvi utiske. Znači, ovo bike, ovi žuti neki. Čučki. Zvonce. Dobar fazon. Znači, LED svjetla, kao servo kočnice. Postoji, znači ovdje nešto solarno, to je vjerojatno za zaključava. To da li... moram pričati uputstvo neko, naći na netu. Da li ima? Moramo ispraviti guvernal i ajmo na prvu vožnju. Evo ga, konačno smo ga smontirali, to jest raspakovali i spremili za upotrebu. Staro dobro, znači prednji točak među noge i da na silu, sad to na silu ide, ali morate baš imati snage, morate momački zapeti. Ajmo na prvu vožnju. Još jedna stvar koju sam htio pokazati, na primjer, znači kad se izvuče, vidi se da je to dugo stajalo negdje u principu. Znači nije baš da nema tragova. Ovo je malo. Tu. Znači, ovo su pune gume. Nemaju nigdje ventila. Što je u jednu ruku dobro, u drugu ruku nije, zato što je bicikl samim tim teži i bicikl je baš je težak. Ja mislim da imam snage i imam drugi bicikl koji svako jutro uznosim u stan, međutim ovo je baš teško biciklo. Ima, znači, prednju LED ovu, koja, čim se prednji točak okreće, evo ovako, ona radi, kao što vidite. To je to zvonce, ručke su ugodne, mogu se okretati naravno, kočnice naprijed nazad, cic je dobar, ima ovdje hepek za zaključavanje, međutim ne znam kako radi, to ću pogledati na netu i ima ovo, pa vjerujem da bez njega on se može skinuti i odvrnuti ovdje na šaraf. Eto, da, plastični blatobrani, znači isto jedna mudra stvar, znači nisu blatobrani samo baš tamo gdje treba, tamo gdje je stvarno pršće, takav je prednji, takav je zadnji. Ništa, ajmo na vožnju. Evo, vozimo se. Prvi utisci su čudni.
Malo je težak za okretanje. Ali ne puno, malo. Što se mene tiče, mogu biti malo viši, međutim, ovo je maksimalno što se može izvaditi. Evo čiki, ovaj prostorni asfalt. Znači, ovo je maksimum koji se može izvući što se tiče visine. Ja nisam još pretjerano visok, pa možda će višim ljudima biti problem. Ovo ostalo je ok sve. Znači, prenos je malo težak, ali malo, znači nije to specijalka. To prva čisto da znate da nije baš lagan. Ali ok, zvonce je funkcionalno i radi. Kurva je dobra, možda malo preširoka. I još jedna stvar, bicikl nema brzina, čisto da znate. Znači, to je što je, kad prvi put sjednete, vidi se naravno tragovi stajanja, tipa ove pohrđale alke ili blago izvučena ova sajla od kućnice. Tako ovdje nije, ali sve je to ok. Prošlo je već nekih 10-ak dana od kad imamo bicikl. Vozili smo se još par puta na njemu i imam osjećaj da je sve lakše i lakše. Međutim, danas sam ja odlučio da vidim ima li nekih problema s ovim kočnicama, da možda je nešto zahrčalo i nešto. Sad ono što sam primijetio na zadnjoj kočnici je da ovaj šaraf udara direkt u nogar. Znači, uspio sam odvrnuti nogar i vidio sam ovo. Znači, kao što vidite, taj šaraf stvarno struže po ovom nosaču. Sad, da li postoji neko jednostavno rješenje? U principu, koliko se meni čini, ne postoji. Ono što se može možda uraditi je da se ovo još više zakrene, međutim, pitanje je kako bi onda stajao bicikl kad se nogar obori i trebalo bi to paralelno nekako savit, zato što su ovo prilično debele stinke. Pa eto, čisto mali nešto o čemu mogu i ostali da razmisli. Znači, kočnica, evo kako to radi, znači povlači se sajla, povuče se sajla, ono unutra zatvara i eto. Znači, nisam nikad prije vidio ovakve kočnice na biciklima. Ali vjerujem da će ih u budućnosti rastaviti. Još jedna važna stvar, nisam napomenuo. Znači, ovo biciklo nema nigdje dinamo na felgi, već ima dinamo na samoj osovini. Odavde jedan kraj ide za prednje svjetlo, a drugi kraj ide nazad, unutra i spušta se dole na zadnje svjetlo. Eto, to je to, sretno svima sa biciklom. Ako neko još skonta neki fazon da se ovo ubrza, neka obavezno napiše u komentarima. Napišite i vi svoje komentare. Da li se isplati kupovati ovako biciklo? Da, ne, kako vas služi? Da li ste ga nekako ubrzali možda? I to je to. Eto, ćao!